ukiba kwanjurwa mwaha bikozeso bya science bimaze kwebwa ishomero rya government rya Lekumburo SSO muri Kanyaryeru Nyabushozi abazire n'abashomesa bashabirwa kugira umwuga gwo kundisa abana babe mishomo ya science okubasa kurwanisa ibara ry'emirimo na staff na head teacher ukureba ngu ebimemba wa parliament witu wa Nyabushozi ayerekerire babiteko mu nkora umuri ebyo hariho okubutura amashomo gebya karamagezi ningashimbiyete bya sciences and innovation hamwe na technology kureba ngo muri Nyabushozi abazire bitu tubagarika kutwara bana mu mashomera gaheru ni platform no shakamba konka nyenda nakoraga omusime abo murambo kuko nazinga y'ikintege Uganda yati nendo kuba kwa science atatu masansi mwe technology naho korekera ebikoze utari umwe na mwe bya lab equipment hamwe n'ibitabo bikahebwayo mu nyishenjoro na Wilson Kajwenje eshuminche hwire ekibasise nabeje kusingura ekikopo cha district ahabwe mishometari yemwe nemwe ovabire batakahumwire kandi binje basimire ahabwe nkwatana seji nonga aba ebya science naho narebo wetu Kajwenje Wilson ahabwa enkwatanisa namana gutwatiremo kurebeka ngutfika buhanguzi kuba number 1 for district lero bwe twagenda mu science fair n'aba badde bali yemabeganga tebabifaako ndaba kati bonna bazze so mutindo gwa science gugenda nga gweyongera bitwe mukuru w'abazira bakabucira habwe mucome bombyaro ngo bagume babahabure bareke kubashwaza hata abana discipline n'umuntu umuntu ayishobe nebe nundi bashwa nigasi nenda banundi kuko bashora barga abandi ahiri ya gate bitura hansi iyabana kuza kwa kabantu ibintu mu muhanda kunywera amabo center nibija kurgaho nyeho msango tinka kwihire habebembezi chairman werere no bokoza enseji ne yawe abahona barabwira ubutagaruka kwiciriza beji okumurkana amasomo gasha kwa Sandeke William